Abusia dani da no eya na Ghana memu ha se wo social media so na se wo ko ho no nkonya asem bi anhwe anabanya asem bi ntie pandia na ekame akoye se Yesu Kristo asorefi na himmu aba asaso so ebebu nipa atan enne de asem no ye nenim se encheye ana ye see Reverend Dr. Evangelism apart it has for atare ehye no edin ya meboy Ghana for bebre se edin krense no edin so a enye de Reverend Dr. Evangelist we ye hu people eda just evangelism apart was set record papa e wo Ghana memu ha se ekopiemu e wo na asawe dem dia na ndia story a wote ye 1 year po ma ye ntokwa twetwe ana esenyum tufu mu Agradaa eseti yenko ne nkutie embra yenyo no dia no asefacha no Monfasa sunsun ne mahawo ayakati mo de banyu tufuo mu a lizi to mane ya ka wonte na fa ma manim nam tufuo ne de mo ya kana mo ya sa ma ba cho me woni ya bere no ba cho metimi a kira se ba wo cho no eh kami kire mu de ntia because na awumbone na dini ye adwumenti asore no kura na wati wona asore dan na nkasa Agradaa na nkasa ye no Cønfύsed church entokwa e wona asore dan mu ho eni mesina ensem be pie later wa Agradaa asore na wo ye no mu no people are here you see munhwe Cønfύsed na tiesi Agradaa asore mbam entokwa e koso wa Agradaa asore fie ho munhwe Agradaa asore mba no utunse omudi omuhu wiya na bema na yeso okopefofra na ntokwa esi omuntem asore na omuti ye na eni 1 month kura na Agradaa de bo ne ho safo hima no Cønfύsed esisi wa asore wo ne ntokwa ekoso no kire wo se wonyame hunhum ni fie ho enti ye sakasaka ye hunhum e na omode tu fie ho monhwa ade bi na metro ade hwade madam ana yo bibi amen. Reverend Pastor, me de obianya me hwe me na I say my authority. Where you hire? Where you feel authority PM. My authority there. Mama Pastor. Me baba me. One na come. Pastor I say you meeting na some na me kan no. Man kan bone ba I say anya ne de since then on kasa me ho. Since they want to come and so me brap and no means me na can me say ka unti dia bon baya ya bre no enkono on find some me na ha some to no be ma so a wo oya ka some ma ka bi na me ya ma me pa cho on find some e tu ka sa de wa won fi oh me on ka sa me ho your bani at no bet me just come about on me nya fine me ya pa so ka say Mama Pacho, means to be any miensa. Oh, and no, and you're no lie. But again, you're not the other. As a fachan. Monfasa sunsun ne mahawo ayakati mo de banyu tufuo mu a lizi to mane ya ka wonte na fa ma manim nam to phone there my yakana we yasa ma ba cho me woni ya bere no ba cho metimi a kira se ba wo cho no eh kami kire mu de ntia because we ya no to phone and I know somewhere me can say o to no na ni obi ya ka o to no ma enko mimi be kira na me ni so fo sia ma wa asem a o jira machi be na preach ama na ko Nandi Pamianu, much than the kingdom of God, and you, Tonum, and Casa. Oh, some Casa. Would the Pia on the Malayaka? The Pia on the Mawasam, the Pia authority. I said, I say, we are yelling. I can't. And yes, sir, my review. We are shame. Or your meeting, and or Casatia. And of Casa, one pamicho, but of Malu pamicho, but Casa Yanana.
me feel ho se Fìght ne kodo maka kire mo say BBC a mo famra madim se na asem we ya ama ene mo tofo mo jira ha e president ngati so mo ya aka anyadi empesa susu no ye so jana no mo dum enye dem ade e so say Awurade adwuma ni nti sasa me ni me nua ya to mo ya aka David ma de ya me ya no ne se eda no ka asem lukura no ba so lukura no me na me diri me ka koji me bag na wo ne nkasa e se so dia show me pese me because I toss me 2 me pese be toss you because I mean you are ketwa usubu ade leader sofu leader of my zine friend unko asama me kan ni no say me man ka so leader de ni wo fo me yes on ka say me leader sana me kan say na maka na me wapa achawa eno ano no na bi na so ka so nya leader so nya leader fa leader ba no fo man fa na ma me kwa cho na wo nya leader and na wo na wo fa bi fi ha wo ni linzi na mo kita bibia mama enye enu line but no say se bibi koso wo ho na enya me masignal okay se na be ya bibia be ko fine okay e wo ho na wo tonyo onu no onu back pa enti wo tonyo no me hu se wo bre ana me ma ni lie say on come back you na your friend is saying wo bre okay ana ka tell me say on nya na no wo pamu ye e wo ho na onu on ba oya dai onu so on ba na wo kompamu no ana me see eni gwaze de ma de bi o de mai na wo be jina ha se wo be ba ke me na wo ba na wo di nkoma me pamu oh yes we mean a serious business aye discipline eni abreye adwuma me dia wo dwe me ho bone anya me mu pie o oh yes and abi no wo ma me to nu be ba ke no o se me be jina ho me opamo me amo because me be jina ha ni e to nu na wo di nkomo Dabi so na wo di nkomo na me tia wo no se nkomo na mo di ntia papa achawa enye authority ase fache fache no on some way ready shabon sama Jesus every mo report me mama every mu mo nyina mo papa ni na mo ma ni esa na chire fa ni leader man fa na dia man father leader mother leader fa na dia man and brother leader yes Agradaa ne ana yekote edeba ye bra na so nyum tofo binumo mentem ho anse ba komienu bi asima amanga na fo bebre na kasa ho aha attention TV so subscribe to our YouTube channel, follow on Facebook, like, comment and also share. Press on notification bar to be the first to get the videos. Number no is 054-830-2985. Nina Ayako University Foundation and I busia mede eto a fie mo freno na woni no entwetwe nkomo emfa wona woni bia janka mobro we hu sia ehu de be kase your donations are never too late. Yakra.